بلی او ملفه دوسیا حزب الله لبنانی بود من جواره دست پیکی گفت امی زمانی که باش بندیم و 34 دقیقه نه ام بحثا حزب الله و بویرا کشتنا حسن نصر الله دکن ادی تشتکی کد سری ودا نزلال بنما یعنی چه تشتی کو زانیاری داوی آگاهی داوی درباره وی بویره ده هبون ملوی داره 34 خلکان دا جواره پیشکش کرد ورم سر بابت کردن مجواره کردن عراق چت که بنیرن عراق لسر سینور خو روج آوای کردستان سینور خو سوری دیواره کی آفاد که چما دبیجم روج آوای کردستانش برکو بشه که مزن ج سینور عراق لگل روج آوای کردستانه نه قوناقه که باش ج آوا کرنا وی دیواری بداوی کریه سینور دنابر روج آوای کردستان سوری لگل هریما کردستان و عراق بهتری 600 کیلومتره عراق لنافچه ربیعه لپاریزگاه نینوا دست به آوا کرنا وی دیواری کریه حتی شنگال و آوا بکه دیوار جور و بچه نافچه قائم لسر سینور باشور یاجی باجار بو کمال لسر سینور سوری و عراقی لآلی سوری بو کمال لآلی عراقی جی القائم یعنی باجار حکومت عراقی لسر دیوار پیلان کامرین چافدیری داتینه خندکه که پانایی و کربونه 3 متران دکوله ساطر آخر دکه به درونان چافدیری سینور دکه و هزین خوشی لسر سینور گلکی خورد دکه وزیر نافخوی عراقی چوی سینور شنگال و ربیعه لسینور پارێزگەها نینەوە و قۆناغەکەنوویە دانینا دیوارێکی کۆنکرێتی لسینۆرێ ناوبەرە عراق و سووری و ڕۆژاوای کوردستانی دەست پێ دکە. كل اجراءاتنا متكامله ضبط الحدود جاي مثل ما شفت احنا همور کارن مبسری بون تون تول کرنا سینور و کمج ازمان ونری ام دکارن ببیجن داوی بخوردزین و قاچاقجی و بی ایدیل و داره لسر سینور ام لسر آسایش ولات خو ننیگرانن هەرێما کوردستان و عێراقی بهترجی 600 کیلومتر سینۆری هەفبەش یێنوان لەگەڵ ڕۆژاوای کوردستانی و سووریە هەیە. عێراق لە پارێزگەهانەینەوە لە ڕەبیعە دەست بە دروستکردنا دیوارێ کۆنکریتی کردیە حتا شنگالێ و ژوێ دەرێژی بە ئاراستەیە قەزایە قائم لە سینۆری پارێزگەها ئەمبار. نحن اليوم أمام إنجاز كبير ونوعي لوزارة الداخلية. ام لبردس كفتك مزن جورية وزارة نافخوی عراقنا دیوارێکی کۆنکرێت بە درێژەیە 200 کیلومتریان هاتیە دانین کوژی ڕەبیع دەست پێ دکە و بەر بە قایم بە دچە ئەو یەک ئاسایشە ناوچەیە بە تەواهی دابین دکە دیوار بە ئاوایەکی یەکو د دیرۆکە سینوورە عێراقیدا وەکەوی نەبووە. حکوومەتە عێراقی ji bo tundutolkirina sînorê xwe gelek rêkar dane berxwe ku pêktên jê danîna dîwarê konkrêtî sêncên BRC û têlbendkirin kamîrayên germiyên bînînê holikên çavdêriyê xendeqên bikurahî û panahiya 3 metreyan satirên axî karanîna dronan zêdekirina hêzan û gerên şevan yên wan hêzan. عراق و امریکا به هفر راگهاندن که د 12 مهین بیده ادی وظیفه هزین لشکری ین هف پیمانی ناف دولتی العراقی بداوی دبه پشتراوی ارکیوان به هفکاریه که امنی دنابر هر دو آلیان دا دوی راگهاندنه ده هاتیه که حتی 2 سالین به هر دو آلی و دنابر خدا هم آنگیه که باش چه بکن جبو که ریل بر به هزبون داعشه لروج آوای کردستانه و لنافچین هزین سوریا دموکراتیک حسده بگرن ریل ندن داعش لبیداری خورتبه دوی درباره در رویشکار سروک وزیر عراقی حسین علاوی جروداوی را گوت جبو که ریل بر وگر داعشه بگرن پیوندی آوان به حکومت سوری و هف پیمان ناف دولتی را بردوامه. لا اكيد هذا المسار ام لسر في بروسيه بدو هزان را کار دکن لآلیه کی بحکومت سوریه را و پیوندین ما ینگلک باش بحکومت سوریه را هنه لآلیه دن ام بشانده هف پیمان ناف دولتی را کار دکن ده چارچوبه هل سنگاندن استراتژیک ده جبو شیانا رخستنا داعش یا تروریست لباکور سوریه هزین چکدار ان عراقی و کمیته لشکری یا بلند بوی آوایی لسر پروسه کار دکه